West Karbi Anglong Kheroni along Horen Singh Bea Pharman Chief Minister vote kehan. Upper Dikrong KSA are open Dilai Agriculture along Kahumida. Bathalang Sogojenpur arong along Noding rong alam ki kekla. Kardom ada berta longpen nili berta thanbang sami Monica Militpi nom bertang tonpen arjuitha. Assam Chief Minister Sabananda Sonowal Jami Keparni West Karbi Anglong Kheroni along Kapado Songamai pi along Nachetong dun Horen Singh Bea Pharman vote kehangpi. Lapula ben MP kilik earning hongalong nangli tanglong pini pen hithi royan tavelo kiliga thama along kachipahai jia phanon malom Karbi Anglong along ta rat pen vote ke hangamai pado klayason si theklong West Karbi Anglong Kheroni along kipado songamai pi along jangmin Cap Arni Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal nang sunsi Horen Singh Bea Pharman vote hangpi alangli vote ke hang alam jir along Congress aphan ar boxi Prime Minister Narendra Modi keja sarkar pen Assam Karbi Anglong along ta ale theklong lo pusining je कार्बी आलम में भी डिपू इस लोकसभा सेक्टर से भी जनता ने ये निर्णय किया है कांग्रेस हटाओ और बीजेपी को लाओ। 244 के सिलसिले में कुछ दिन पहले हमारा टूरियाम राणा जी दिल्ली गए थे, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले, अपने सहयोगी के साथ प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया इस विषय को ध्यान से लिया जाएगा। alangli puthot Congress joini si Karbi Anglong chingthur thedet lopota Congress phan akoi arwak pon নিশ্চিত যে মই আজি ডিপু লোকসভা সমষ্টিলৈ আহি যেটো দেখিলো ৰাইজৰ মাজত যেটো উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে বিজেপিকে ভোট দিব আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী গৰাকী হেখাৰি মাৰিব। এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে জনগণে এনে ধৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে সকলো ঠাইতে, গতিকে মোদী ডাঙৰীয়া দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো নিশ্চিত। কিছু যে আমাৰ সতীৰ্থ সকলো গৈছে কাৰণ উন্নয়ন হৈছে, উন্নয়নটো লুকুৱাব নোৱাৰি কাৰণ ৰাস্তা পদূলি হৈছে, দলং হৈছে, মেডিকেল কলেজ হৈছে, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হৈছে আৰু মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং, বৰাক নদীৰ ওপৰত দলং আৰু 33খন জিলা সম উন্নয়ন হৈছে। এই 3খন পাহাৰীয়া জিলা কংগ্ৰেছে জীৱনত গুৰুত্ব নিদিলে। 55 বছৰ কাল কংগ্ৰেছে ৰাজত্ব চলালে। আটাইতকৈ সম্ভাৱনা থকা সম্পদৰ সম্ভাৱনা থকা সমৃদ্ধিশালী 3খন জিলা কাৰ্বি আলং, পশ্চিম কাৰ্বি আলং আৰু ডিমা হাছাও তেখেতসকলে গুৰুত্ব দিয়া হলে আজি বহুতখিনি আগবাঢ়ি গ'ল হয়। কিন্তু তেখেতসকলে ইয়াৰ এই 3খন জিলাৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি যোগাযোগ যাতায়াতৰ বাবে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে যিমান পইচা আহিছিল দিল্লীৰ পৰা হওক দিছপুৰৰ পৰা সকলো পইচা কংগ্ৰেছৰ নেতা পালিন্দে আত্মসাৎ কৰিলে। সেইবাবে মই কৈছোঁ কংগ্ৰেছ মানে দুৰ্নীতি, কংগ্ৰেছ মানে অপশাসন, কংগ্ৰেছ মানে ভ্ৰষ্টাচাৰ। গতিকে তেনেধৰণৰ ভ্ৰষ্টাচাৰী সাহসে কেতিয়াও জনগণৰ উন্নয়নৰ কথা ভাবিব নোৱাৰে আৰু মোদী ডাঙৰীয়া সততা আৰু নিষ্ঠাৰ বাবে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। Kedamtang Surini Akrener Kepaningkan Tomon Charting Kebangpen Dilai Agriculture Forma Hem Asar Nun ke Oil Adim Puthot Akimia Hem Kikim Kerang Ponbom Adim along Jangmi Nipai Keparni Upper Dikrong KSA Ro Tumpen Kahumri Dama Birta Kat News along Birta Nangle Kedamtang Surini Akrener Kepaningkan Tomon Charting Kebanghut Agriculture Inki Kapangrenga Forma Hem Tomon ke Oil Ponchok Adim along Upper Dikrong KSA Ro Education Secretary Robinson Teron Lapenari Sampot Humbidang KSA Upper Dikrong Ro Kahumri Dama Karbino Thomas Council Penakini Kiki Kerang Ponanti Adim along Contractor Abang Kacamata Abang Hemalo Masi Awe Guluitu Asylum Pondok Jalan Tumpen Pacini Lasi Jamnya Jito Nipai Keparni Contractor Abang Puthot Abang Hemaki Tulasi Akimi Hem Kiki Mon Tuba Media Abang Nikana Lapen Bangso Forma Lok Chokomara Tumba Tomato Bonta Tanasai Kremesi Ajiro Jorba Abayong Jojo Amberu Lapen Chokomara Bayong Jojo Chera Apor Kachehon Lapen Kikilian Pamijia Han Pachini Lekan Difu Krisi Bhavan along Jami Cap Arni General Observer Pen Micro Observer Aphan CKPC Autonomous District SC Parliamentary Constituency Kilikaphan Pachitik Pontoy
Diffu Circuit House along Bohakido Autonomous District ST Parliamentary Constituency General Observer Rajesh Sukumar Topopen Diffu Krishi Bhavan along Jangmi Keparni Micro Observer Tumaphan CKPC Kilikaphan Pachitek Pontoy Kilega Hood Micro Observer Tum Kiklem Kidam Nang Arpu Apothak Additional Deputy Commissioner Mukul Kathar Lapen SVEEPA Coordinator Mate Diffu Golf College Athan Bang Atul Kalita Tumsi CKP Pon Kiliga Padeng Ketang Micro Observer Tumaphan Kilik along Kachirap Kachito Japan General Observer Pen Pin Khat Pin Larsi Thanpare. You would be aware of what kind of responsibilities you are going to do. Observer. Non molom so porphan birta mointon poniksina. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle inisu. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, non alam tar beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma konat lo lake. Diffu ATR lo Iron Bridge adung rong supia long ke chengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo. Kalang ma Kalang lo, kechengsi sopin so lapen soar lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinali tum tapadar pin na humrignor. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang Theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. I've been a voter for the last 11 years. I've always wondered, if my vote counts or if the machine has recorded what I've pressed. I've always thought, what if there's a verification system which provides proof that I've voted for the candidate and the party of my choice? Introducing a system that can assure you. The Voter Verifiable Paper Audit Trail or VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. How to cast your vote using the EVM and VVPAT. Step 1. Enter the booth. The presiding officer will enable the ballot unit while you enter the voting compartment. Watch out for the green light on the EVM indicating the machine is ready. Step 2. Cast your vote. Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Step 3. See the red light. The red light against the name or symbol of the candidate chosen will glow. Step 4. See the print. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. As a citizen of this country, I know what and who I voted. I experience trust, transparency and fairness. It's about verification and voters' satisfaction. Do not leave the polling station without looking at the VVPAT. This is a good thing. If your name is not in the electoral roll,
and you have completed 18 years of age as on 1st January 2019, then contact the BLO of your polling station to enroll your name and establish your democratic right to vote in ensuing Lok Sabha election 2019. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Nilingkan kray silo vote ke joktan. Nilikai ta mathadam. Niliki piagot lakha pondoma. Kalite nilike berate machine along klang pameloma. Nilikai ta mathadam ke joka tengpen ke patinia varsai doma. Ningke hanga bang phophat ke joka vote lo dam lo puang thek doma. Ningke hanga party aphan. Kachiki klong isia kimia dici. Vote ke jok ang thek kot pen ke patini un adici VVPAT henlo. Nilining dorik ason anthir thipen kang sai un adici. Lake isi salajong pen karjab adicilo. Lapen EVM along cerap lok ahor mulo. EVM lapen VVPAT pen nang liko son si vote jok po. Keng kamisi polling booth ar lokilut. Vote ke jok ahem ar lokilut dampen presiding officer si ballot unit pe karpo. Keng kam hini vote jok milo. Ballot unit along akilir abatan along ning ke hanga bang puamen mate ang tek pen pachiton ra ber ignon. Keng kam ke thom ake era tur klang loma ning ke hanga bang puamen adung ake era tur klang po. Keng kampli kang chap alu klang loma. VVPAT along ke klang kang chap alu apai lang ignoi. Haladak nang lining ke hanga bang puamen mate ang tek klang loma. Labang so kang chap alu achet second troxy an siklang chonji. Laso apilo te amina chithui pen chebeng pet si siang deng along che thap dam thot po. VVPAT ke isi akimi che thang klong adi chilo. Nili inut det pia mekar lapen nili chichini. Komata phansi vote ke jok vek ma lapen. Nili theklong lo kopi ma ning ke the klardak chengbar kri. Ke jok vek avot ning ke hang abang phua phan lelu pu ke patini pen ning che pang samjin na phan lo. Lasi vote ke jok a hemar lo pen bar be aprang e phong. VVPAT along patini te kang tha. Laki kemisen alam lo. Jongsi electoral voter list along nang limem thap thelang puluti lapen nang li jongsi arkoi niphai isi inkoira sirkep an nang li arta ningkan khrenar kep choklu puluti polling station abial o aphan nang limen che thap dun pen democratic raida te non ke nang leji lok sabha election inkoira sirkep aput vote chok dun ignon. Dinamo Piputot Birdalang Wang Twiglo. West Karbianglong, Bartalang so Thana Kaparlo, Gojenpura Rongalong, Noding Rongalam ki, Keklang Pusi Bartalang Sopen, Nilutuma Peranke, Cardnews along, Birtana Pali. Bartalang so Thana Kaparlo Gojenpur, Arongalong Keklang, Noding Rongalam ki, Nilutuma Peranke, Ben Cardnews along, Birtanang Kilo Tenki, Bijoy Diamari La Pencilsila, Bosumutari Among, Aningkachedok Alam Pencilla so, Noding Rongalam ki Indanglo. Bijoy Diamari po, abang po silsila Bosumutari aphan, aning ke dokalam cepak langsing, perangan arni pen, alu sohem dam cingki bomlo. Mobile alam penta, ahud bang hingiang mong cebuhong si pinso abang, alu so mobile, batay ket homlo, kapalang no buta akoy klanglo. Arni bang ason, non hedjong Bijoy Diamari, la pen silsila Bosumutari ang bong mobile alam pen cebuhong si, alu so abang, aning kiti aphira par pen pinso, aphan lang dungun. Laso apijong, petrol dung si pinso abang along may dung ulo. Men petrol make it ura jok silsila Bosumutari lapen anut kaprek sunali Bosumutari abang along tam may dung ulo. Abang mi wang prop alam along bangket homa panta mi jojo batalang so hospital
along se chelang nang kong a hok alam kelong jia phan la so alam ki keton kelang pen tarli bomlo আমি তো এনে বহি আছো আমি হিন্তক কাজ লাগে তো আমি নাজানো আমি গমো নাপায় মই ঘৰৰ পৰা আহিছো গৰু চৰু ছাগলী তাগলী চাই পেলাই মানে নিমখে ল'ব আহিছিলো মই নিমখ চাই ইয়া ছোৱালীজনী ক'লে অ বাই মাংসটো বনাই ইয়াতে খাম ভাত কৈ পেলাই আমি এনেকা ক'ব পালোহে সি একদমবাৰে আহি পেলাই পানীটো ঢালিলে আগত খিটলিটোত পানী ঢালাৰ পিছত ময়ো ক'লো ৰ বনাই পেলাই খাব ধৰিলো সেই খাব ধৰোঁতে সি কিটলি পানীটো ঢালি পেলাই আকৌ পেট্ৰলটো দোকানৰ পৰা ক'ৰ পৰা পাই আনিলে খুলি পেলাই ঢালি দিলে সেই ল'ৰা কানি ঢালিলে মোৰ গাত লাগি গ'ল মেচ মাৰি দিয়া এই চুকাৰ পৰা ওলাই গ'ল জুইটো চুকাৰ পৰা আহি গ'ল জুইটো কেইজন জ্বলিলে এতিয়া 4জন জ্বলিছে আমি তাৰ লগত 5জন এই মানুহজনৰ লগত 5জন হ'ল চুকাৰ পৰাহে মানে আহিছে আৰু জুম জুম জ্বলি আছিলে পেট্ৰল যে মোৰ গাত পুৰা হৈ গ'ল আৰু এইটো ল'ৰাটো বেছি পালে আৰু মই কাপোৰ খুলি দৌৰিলে কামৰ পৰা আহিলে এনেকা কয় মই থাকা নাই এক লগত সি আহিলে আমাৰ ঘৰত সোমালে এনেকাই কয় কাৰ লগত কথা পাতি থাকে ফোন কৰিলে ফোন নাপায় এনেকা কয় আপোনাৰ লগত তাৰ কিবা মানে কিবা প্ৰেম সম্পৰ্ক আছে নেকি মই একো নাই মই তাক সুধি আছো কি ভাল পায় নেকি আপুনি জানো মই ক'ব নোৱাৰো আপুনি সুধুলে কি বুলি কয় থাক এনেকাই কয় একেদিন থাক এনেকাহে কয় বেলেগটো নকয়ে আপোনালোকৰ মাজত ভাল পোৱা কথা কথা পাতিছিল আপোনালোকে মইতো একো কোৱা নাই হিয়ে কৈছে 2বাৰ মান কি কৈছে ভাল পাই কৈছে আৰু হেৰি এই যে আজি যে হ'ল আজি ফোন কি কেইবাৰ মাৰিছিল আপোনাক 2বাৰ মান মাৰিছে আপুনি কাৰ লগত কথা পাতিছিলে মই ইয়া ছোৱালীৰ লগত পাতিছিলো কাকি ৰাতিপুৱা সময়তো হয় নেকি সি কিমান সময়ত আহি পালে আপোনাৰ ওচৰত ইয়া 2টা বজাত সময়ত হয় নেকি 2টা বজাত আহি পালে আহি পাই কি ক'লে লগে লগে ফোন কৰিলে কিয় ফোন নাপায় ফোন চোন ৰিচিভ নকৰে কৈ আছে তাৰপিছত মোবাইলটো আগতো ভাঙিছে তাৰপিছত ডিছপ্লেত গ'ল তাৰপিছত নম্বৰ একো দেখা নাপায় আগত কিমান দিন আগত মোবাইল ভাঙিছিলে এইটো নকওঁ 3টা হ'ল ভাঙা টোটাল কেটা মোবাইল ভাঙিলে 3টা হ'ল কেই বছৰ হ'ল কি ভাল 1 বছৰ 1 বছৰ ধৰি কি ভাল পাওঁ কৈ আছে ন আপুনি নাপাওঁ বুলি কৈছে নেকি হে আৰু কি কেনে কিবা মৰম চম কৈছে নেকি নাই আহিলেও সি গুচি যায় আচ্ছা সি আপোনাক কিবা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল নাই সেইটোতো নাই 1 বছৰ যে আপুনি কৈছে যে ভাল পাই আছে বুলি কেনেকা কৈছে কথাটো হ'লেও মোৰ ইমান কিবা নাই পেট্ৰল কোনে ঢালিছে ময়ে ঢালিছো খঙতে কি খঙত মোৰ মোবাইল ভাঙি দিছে আৰু জুইটো জ্বলাইছে নে নিজে জ্বলিছে জুইছোৱে মই একো জ্বলা নাই অকল তেল ঢালিছে ফাৰ্ষ্ট পানী ঢালিছো তাৰপিছত তেল ঢালিছো পিছত তাতে আছিলে বেলেগ দোকানত পানীটো কাক ঢালিছিলে তাৰ ল'ৰা হাত গাতে তাকে ঢালিছিলে তাক ঢালি দিছিলে তাৰপিছত আকৌ মোৰ দোকানত তেল আছিলে তাৰপিছত লৈ কিনে মই দুখতে তেল লৈ কিনে মই তাকো মৰাম মই নিজেকো মৰাম কৈ কিনে মই ঢালি দিছো মোবাইলটো বাৰে বাৰে ভাঙাই থাকে মোৰ ল'ৰাটো বেলেগত আছে সৰু ল'ৰা Surupathar MSC constituency Kapar Luangkang Thongnokbe polling station number Adorso community hall along Jangmini Phaisir Keparni ada por phai crazy apor malongpen BJP a songpen MP candidate Horen Singh Bea Pharman vote kerek amai kapaman pon birta pherang kepen card news asai hemalong birta napali Manik rong hangpen kachipahem phupona mailong maike phalam theklar dakpen dhormen bepen pachini pon Alui sarpo man pen Karbiang Autonomous Council EM Jagat Singh Ingti manpeng alui man pen BDC chairman Riso Singnar abarim board chairperson Kadom Terangpi abarim BDC chairman Uttam Tiso Hunaram Singnar Bogajan Block Mondol Mohila Maipi Kaklung Hansepi Bogajan Block Mondol Junbang Lokhiram Rongpi pen Chenglok ke thegi dingatum Chetongdun Labangso mailong KADF asong lapen tingbas tipen songwe atum BJP asong long tingbedun Surupathar MSC constituency Kepar Luangkang long niadim mai kapado ponalong EM Jagat Singh Ingti pen RD do jot pen lam theke jai ponpado Surupathar constituency Kepar Luangkang long niadim vote kereka mai mesen ingsam jin pen pachun pon
Ada birta bangkelo pon sing ton poniklo domi thangmi kurbang thu.